Mame ma wo akwaba emfa umbra Ghana nsem TV GH so wofre me adwowa searching ebusuafo mame a otewo eba ba nanumi wofre no ya titi also a journalist onye journalist kra because she doesn't deserve so be a journalist wo Ghana ha akasa akere some of us ni enim nyansa libi also a journalist odin kwase asem bia betu ebusuafo mo enim with all due respect mo fa chame because nsem bi ye bufu yenti nsem wa beka ne nsansombra Person be sound Mr. Anodon Presse. And to be ya kwesi da be. Obeya kwesi da be. And me nim nenti a okon so a onkopo omo a wo mo ye correct na wo metimi aka asem e beto asomu eno ba ko bi okofa ni a ono so ma ha ma de me kapal tu so okofa similar person ono so nanum hwe sa ena ma ha ma ye sika na wa fa di no wa fa mre yan a ena de hey da nti wo be wie da be won say no aki yeah. On say no more omo bose say Israel for ni we ntokwa ninti no. Crude no air kwasoro nti affect fuel price Ghana, right? Yeah. To no more bose say fuel price no air kwasoro. Say nyame adom de ya tene say crude no ba from kakrakra. Enti nyame ya adom a ebetimi affect ama fuel price no so aba from. Say nyame ya adom na say fuel no bo no eba from ade na mbeka biem. Ebi na ya anodom pre no. Say nyame ya adom na say world price of cocoa ekosoro na aban no ma 70% of the FOB price. Na say cocoa bo no kosoro adem biem na abeye. Den pa na abeye. Na say wadwuma si. Wodi hwe abeye biem. Because say woda sori anopa enye cocoa ho asema ni hwe ka. Say chamber ho kwantena ho. Wakọ parliament. One nam and wo NPP Syria collect na no. No do makwashe obi ko afuom na no ba ko bi kra okofa no ebusuafo ensem we na ya titi a ofre no journalist me de me hu ni so ye journalist e de ababetu dwa na ya titi wo se honorable Anodompre onye woden honorable Anodompre echima kokwa akuafe ne so na omo aka omo ha na aban na kotu omo ka so onti ase wankasa no nye papa Nyankasa no me sheda anye fine. I am not okay. Nti asema make kwa me ni baby am banyame ado na meti make. Kamadwen dey actually I don't think so you're okay. You're correct. You don't deserve so better na TV so. Akasa actually Ghana fo enyansafo e say yen Ghana fo. I don't think that you deserve that. Say honorable Anodompre na mpoko fo so. Ebisa omo so omo ha ne sen. Omo kancha aban no onye ma omo no. Wo say udi na tem wabodam papa na his excellency the former president na Adon Akufo-Addo na NPP aban wo so no nkwase ade be na wo ye wo sorry na panel betna onua TV wo ne Captain Smart mo kan sem ti se mo ba na mo anuri mo adi wi tofe na mo betna TV no so kwase asem nko a aban no provide free SHS aban no provide ambulances ema every constituency abanya oye kwan esen aban bia e wo Ghana in the history of this country aban bia no we ya kwan esen nanado enya akwan egu green book mo akwan a wode wani hu se ekwan we nanado no ye nanado esi factories na harbor fishing harbor esen president bia nanado aye interchange esen president bia nanado provide free SHS e manapco Konfi juice and eco international this cabo mine mono nanado ne penso ne yenyan abanye ohwe njankafo hwe ahiafo sa abanye no kra no ne Captain Smart ekotena radio so mudi na tem left right center adanya mo se dollar ne bo ayedin wa abra from 2017 neba NDC ni bia shate up wo Ghana including his excellency John Dramani Mahama na oshedem he was not able to talk because no nim say na member from 2013 back in 2016 no say bi nsem hu kwa no di wo Ghana ha nti na onim de we besi akasa na ha wa Ghana for to abailiti a na ye nimgu asesem John Dramani Mahama shede ma till say COVID-19 ba ye nyawa be basa otimi ba abonten be kasa kakra ya titi nda wote wo sidai kokwa akuafi su wo Mahama na ben na membu mu Mahama membu ye ekoso ontimi chese amembu na ekoso no ye hu hwe chese totally useless ye koka ho ma na ye nka opesa wo be ye den wo be play tactics opesa wo be play victim opesa wo be ye propaganda
o set agenda na Ghana fo hu said den ye ka kire mo say Nanado ne pen so buy kra cocoa no na omoton no international market 1 billion and or de cocoa akuafo no prices no e could do 3,001 no kra and ye betu che e de ama Nanado because o deserve it according to Niama Nanado ye plus otumi tu cocoa akuafo ka na just Nanado no or ye angel bi akopon de che Ghana ye ne ye hu ne so hwe Nanado hwe mofra e wo Ghana hanom mahama aba onya ahwio nti ya titi me person me bisa yourself I won say si wo say John Dramani mahama aba 1 year and a some months ade we na why nti ese se kokwa akuafo no munya abotare de ma no he has done nothing I mean nothing na Dubai obeti 6 regions I can 10 regions no 16 regions so 6 regions na do etede kan 10 regions na 16 regions no so 6 regions no o just o make sure so best national cake na bia so obi an so ukọ western north region na me kasa me bold e can because now sa region wa ko school awie western north seshina brosa na ne mpatem ya titi bisa udu enchia bisa se dade so kwan no won kire dade so kwan western north region omo to abade ma NDC every year bi NDC ne win e wo ho no because ma akotena western north da ho ye NDC stronghold nanso na Dubai wan hwe se ho ye NDC stronghold esan se new region obeti nti oye enchi to dade so kwan ekwanya involve sikapa because akwan na da ho ache main road lead to a big hospital lead to a krokese nanso bi se NDC fo bai sa enkrofo no mo ato abama sa NDC aban na ato wo ye ohene babu ama esora not power FM edi nkwasi asem keka nkwasi asem aya na yefo se ntwregu ni krom sehwe oso onkono etisen biso ohene babu ama se sehwe oso so moto abama NPP a sehwe oso no omo ye NDC fo ankasa nya asem keto akra enti ya titi muja nkwasi asem na mo betena radio so na TV so amokeka no ebi mo e no mo nimi nyansa mo bedi mo achi but ye na ye nimi nyansa ye de ye need to fame ehu aban bi oba oboa ehu niama echima kopa evidence ne de muntimi ntina radio so ndada ye se kokwa akuafo isu no no abo anodom pre enam ebiso omo hawo ne se omo nka na aban ne ntino bebo omo a uchina ho so se 2,500 no say enough and this if meaning say mo dwin komo ani mo say mo dwin komo achi o aya na menti ase like aya na bibia you okay. How can you tell me say aban bi abefa cocoa price every 400 Ghana cedis e dey akọ 3,001 na sa aban na ode cocoa no ejale 400 no bi abefa akọ 3,001 no wa ba sanso aba beti so na ye kan wo ma na ye nka kwase akeka kwa na mo so na mo keka kwase asem kwa adan o man Ghana na ye ndisi fo di ana oh ya die bi aba koto be kumuma ene ne yo he on say me ntimi nye campaign ma ban ma meye emegu madwuma me nye and we no me dey two bedroom because ma akwa kodu ba bi a the more reach me nyoma wow e wo port oh yes me list to the more action nyoma because sika ya dia be to me nyoma so say me fanko yi nyoma me ni say sika ni bi na me nyoma me clear no me ntwia say sika ni bi da because enkophobia akoye kanana e de ade bi akoto ato force in desk so aye friend AI hwe sankofo minimum nyina AI no ne den owo say the AI na yi nyoma the AI na calculate nyoma wo koto frama no ne ba no ene ye dey calculate me ma dwe say me moso we me tete ho keke because se basa wo se bia me ye bia me ya meye me nya campaign ma ban me gumadwuma me nya da I now won't even confirm company no more registered on Cyprus. You record me saying, how can you have a standalone entity or the Juma Ghana Ports and Harbour? And then only AI, Fatu AI, so say AI, where does Ohineba Buama stay? Fatu Sisi and say AI be my answer. What to be my answer? Because you fair be Gigo
garbage in, garbage out. The idea man no. AI can only function when there is a data, accurate data. No questions and contrary. Just in a day, Muslim you scalp over whatever. So you are empowering the importer to enrich the government. What to be that? How? It me there. My start American was and I don't want it to be because my homework for my chia obi am person obi fi me. They say me no ma code demorage. And minim the entia customs say waba abem na customs wo ho na oye na adwuma. If you feel say there is something that is it's not right, correct it. Don't compound the problem. Don't compound the problem. Me pese me di me papers ni me bibia be ba na mo dia to TV so. Na omo the best of brains and your calculation, you know. Mo pekura mo company na me koto nyoma no e wo ne ho wo India. Na mo tena se na mo so mo nyoma amato. Na mo fa me calculate me duty ma me na me ntua. Me koya adwuma ne AI, ma nya campaign ama AI. Ana na mo ma nipa etete sa. Ana na mo titi nipa sa. Se no kakra wo nipa ho so a mo amu didi amu mo bia kakra so wo nipa ho so no so de na adwuma so wo pese mo sa hye. What kind of life is this? Etimi de media matete ho. Because minim enkofo ko mo share tire MPP for Jeffrey Cole or MPP ni oni kano forata omo na kwaye CTN Ghana Limited omo de ba di sika di here no the same people na omo ni ato force yes adwuma no and I'm minded because ato we obi am buni papa minim se owunimdie sonko me penasem too much but se pusu bibi na se ema na bibi kuram me nkotena honum na me ma obi se me member tena studio na aban no dabi na me nim adwuma me nyeda obi enu a wabo bi dwatire and I said me nko ye koto beku ma me nye AI no eye krono is armed robbery. How can you go and employ a company that won't call register on Cyprus? Anyone yampo. Anyone winning. AI for no me company na me no mu ya adwuma Anteza. They came and bought data from us. How can you be behaving like this? I want a proper time. Me ya metrase. Upa flato, I can educate them properly. It's a scam. It's armed robbery. And I'm not shutting up. I'm not shutting up. That's it. And I'm on yes, sir.